Sawat sansal me, Italian diplomatic court irailakan me, Kuya Waliaban President, the Prime Minister, and way taken and ligi. Kujail sabulman ki bayamao, Australian Embassy, lele retal and sawat when sansalang koros. Are, Kuya yang saw, imen bakmanki kulok, nan program as sansaler. Kuya Pacific Time, sabil chungalan Kitti sabul mamar kubur mau, kubur rosola, ang tatawakan ranwat. Iban patuan taular o waliante committee richingata, ang sa umawat program wat, o kuya aban pato program wat, aban sansad nidlang nan Facebook, Twitter. O sangan men kapasa taken, na physics AH waliantor, when kakuya men kasalata, te kapasa yung men taken. Iban uya itungal sakarata, and wow, waya kipon payment, itungal sakarata and wow, kay pwani tan kupuran sa style coach, rakso ko, and ton payu, iso ko, dekant ko, nanalang ko, nan kanyay ko. O Kitti labalabkan koros, nan tonpe, apnelen, irailakan talian mumotso, tiyak, o government. Sabol macay program, tan tapir, ang sawat, ay bilmen wiya itungal wow toror, tan kupron, nanalakiti, me cut nan mall ranwat retay o irailakan me yang kita ranwat Senator Lawrence, Senator Mikel, Senator Mofik, Dukan Manlat, Sound Kapong Ansan, Sound Kapong Santos, H.E. Aisen, Waliapan FSM Executive Branch, Rose Nakanaka, Secretary and Finance, o irailakan me Walianto Office, Talian Liakan nan Wayne Kitti, o Momotso, o Tia. Kumain kupraya, pais nga yan sakarata. Pweki puko last minute, Iban pakita na puyan ka waliante committee o saksakarata ranwat top year sang limay sango nan program klokwalu tuwaw o pandan la moriso was ele practice kan site non son ilo kareta puinen litay kan site lelatore chay nger ni ayer pokot pininen karakar nanalo kom kupraya pagtalan kag tapla o iban patuan pakita law-lawan resungata program motomotuat kan patosang the senior and kapilang the sound kabakap and puinen Lien and Lien alam and Wayne Kitti amuyan saumet Tomato, Rahnen, Lien, Batan Langer, Lien tomato, Tomato dito, sabon namin karaw, Batan, Batan Langer, Kuenta,
Sana mga ongi, kagonsong Rahnen. Lain sama sudah dia mendapatkan pemilihan lalu kami buka pandangan kami bawa banyak pemilihan Rahnen kuentak minta betul badannya melibat minta untuk program buat minta kontrolnya kontrolkan minta ini tempat dimana kan walau jalan kemudian itu Kawan-kawan, satuan kapal hilir, patay na tapang. Kalangan ng senior, mumutson kabilang. Ari, ang sa umawat, pilmen pakita, friend, kumail, riyat, Lien alamkan, and when Kitti, sabon mamay, tamay sumalang sa unat, ang call. Kalangan. Kalangan ng kupur apmelel Lien alam ngilamaw nasamaw mewiyala reo kaul and kautak ang kauno. Arya ang sawat ng program kailan kibanaban kupuran na nalak sakaratan kosam yo tan wiyawi ayman waliante committee o kapingon kronin kail liyamen kail Pwede sabol mara. May tata, totoo ko ka, kuyawi, nan malan club, nan kausap bay. Chaitan, ang sound of time like, may makong niya bukaragarat ko wiyala. Chaitan, kotslar, nanalak, nan irakaryaw. Optan, Kitti, like and Kitti. Ang sound mau.
Aros Kotta, Thailand Kawawi Masanto Memuin Kitri. Kalakalagi Sarin Kichi Chian Kapoy Song Karus Bet Sarin Kichi Kinwiya Kinpoita O Wayne Kichi Sarin Kichi Coach Kito Kichi O Coach Kiang Kichi Pupurma O Timbak Pena Nanchia, oh Kolakon, Babon, oh wow, all the way. Rekin Nanchia, oh 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 wow wow way, oh 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 wow wow. Aros Kotti Kalanganan Kamu Wal Nila Mau Nan Kabingi yang Committee Amay mo itang yang MC Pautan Plan Masay Karakar Kitti Taman Ranwat Sarin Kitti, Wayne Kitti Yai Kumay, Lien Kitti Is na Lien Kitti Ranwat Na Kamu Mang Wamparan David Salamat MC. Wala ito al patoranwit. Kayo ibigay niyang patong sa karatan. Kapag nagtiyang erbotay o kapag dito man siya kung patay. Manap pan kupuran kaununan. Pasaksit ranwit. Kapag ito po lagi esensyal ranwit o yaran. Deleyo na mawag tayo elban. Idol sa karatan kay Mani na ukuran masalabalap na brak ay na brak purna so salam na markin way kiti
wala pan kuran isanankan laban lang o sa Kitti sa umulang kuratanan mall ranwat mall gi lelen nanalak Kitti laban mar Kitti dugan kutok Senator Lawrence dugan dugay matawala malap siyang kapungansan siyang kapungan ng Kitti William Australia Secretary in Finance sa Kagasan Elel drivers na yagi ban kuburan nanalak rano may kadin kubura yung kapaduan William di grown in bail o bata ro sa Kitti wala kasamo kubur karos ongnan patin rano Sansal me wasaksiat malam-malam uyang masambe Kota sang Israel balay-lay nampay terosa wala uyang masan Kaminimin ang wing Kitti Kaminimin Ukraine kita kayo ba na o katawan ng kapwaita ng Jogan Force ibisansal na siya bulmatay malakapay uyaw-uya arta kabumut Kailangan ito, bagit meron paninayot, kung hindi kita sabot, kailan kita padapan na, o bilin pa na. Ang kailangan ng kubulkors, may sabiyo sa man pa ito, may kapatuan, kuya Kitti Brown, Rosa, ito kapim, di yakap, latarangot, kumain, kailan kami pa na. O tapi ada mungkin pamuan sansal na mungkin ko no ya mungkin kamyunan kundi kamel lang tayo kailangan ng kuramal kaduan kamel nagtatapukat oros hindi na tatawagan kami namin bay nataan kulungan pa rin ano samunod pa din ibet may kakaluwal yung Kitti meron kulungan pa rin Rosa o oros terlalu kalangan itu. Kalangan ng kosam may Mamparan David iman pakita walian committee o pakita kumain winiliakan yet sanomailan paliet kumailakan melelator and kubur kalangan o batong Queen Lien kan mele Lien nonon lang o li kan kumain kake patrola paliyo puen kak nangayang kumain kalangan lain sa pun macam program ang sawat caiban korong apa na sakaratan kapasayo mebansang Senator Caroline Mofik ang mau met Senator Mofik. Kalangan MC o pasalya main ko. Mo na iban taulan na itungal sa karata. Imenuya mon me koros kaping o wawlap tan kubron sa matay court. Kaping lap pweki kubron kauno ato kay child ranwat. O kiyang kitail maur kitailan ka katpana ranwat o katin sapal manki papol karamol nan ranwat iyang ay tungal kay pani tan kubrana rekso and bon bayu wala tan kubrani sanangkan ko likont ko nanalang ko o nangkan ko weki awin kitimet ay tungal sakar misik tan kubran solong nan markian wain Kitti ay tungal waulat tang kupurani sanangkan nanalak o nangkan yay
ay tungulwa wan piltoke lukan mataw labalap mayang patang tay ranwat ay tungulwa toror pangkupran rosa sawan lang rose paint o patsam wawan piltoke laban na non lang puyaki wasa lampay na non lang ay tungulwa wan piltoke lang kaidikan koros kronen pay lo yang amuisaw masakan koros kalian tanan pay lo yang amoy kalian talakan o warangkan koros ay tungal waon ki labalaban government and national o state kan at mele lirail kan me patong kutail ranwat ay tungal lukan malak Congressman Quincy Lawrence, Senator Michael, Vice Speaker and Pohnpei State, Son Kabungan Wayne Kitti, AG and Pohnpei State, Secretary and Finance, o ay tumalwa Toror and Toka Melon Ambassador Joe Cowley, o tumalwarok mapatong katayal ranwat. Buta may tungal kapeng mele lang Lien Wayne Kitti koros ranwat me patong me pil sota patong ranwat imenuya ay tungal ranmao ong kumail koros John Wayne Kitti winsok o katal koros ya me patong ranwat iban patowan ya sin ko pa sa moto ang tamak tail kotki te patobana ranwat amo imenti yang ke buat ranwat Rahnen Lien ketailan waun ki the pay tribute on Liaman meanwhile kin patawan broke the glass ceiling niya ususta o we are trouble Lien Pohnpei na we are senator nan 3rd Pohnpei legislature nan kituwap isak Riau lel kituwap isak Limao Limanat kami kayo peranki ulimbakong yaya we are son patakman niya chapta nang kituwap ko wana isak o nang kituwap ko wana isak tuwaw ime Pilipilta o we are trust territory of the Pacific Islands Teacher of the Year Wain soto toto mapilweweki ap limanat metabiata kisinlapin nasan de pato yes Kitti niya isang koros limanat kin inanan utong o tolaki awiyamen Kitti limanat yaikamiko aisan alanso dahil kot kiyong na limanat lagalan labalaban patrowan kapal salita our legacy lives on Rotong kapal sa moto-motong ranwat, winin liyaw, may patabana o kawit pana, may Lien Wayne Kitti, anane ran may panatanke, Rahnen Kaminimin and Lien Wayne Kitti. Win liwat, punggitar, may tatakwat panuya sa palman nanalap, o nangganiyay, o pinliwat ambil patoyar pangkupron nanalap o nangganiyay, o sakar kita metatakwat pancapir. Kami namino panawat en kiyang kitay liyakan niyatal ban patpana kitailen payautat pana ong kamaukan ong kakayurtan atal panaynay nan wasan kausan o atal Wayne Kitti. Miniwinwat sang toto met pan mau kitay kak alesangyo school sangyo o tatong ko puen muya men kayurta ong atal mamor o kolokol tiyak ko tautaukan me kasompanong kitay nan panaynay kausan o nan way. Lien Wayne Kitti wewe ko me sangin program o kayurtakan medpit health, education, economic empowerment pampaita niya pan chopsang Pakota mawewe ke kecil bananane include grassroots level nan tatongkan koros. Lien Wayne Kitti panuya umbrella organization na ban polepana pinen li koros and Wayne Kitti over li koros pen kak angot sa wasakan mepit grants
noon sa pisabis and kakairata mamauran panay na iyo. And I think it is important for me to say this for our non-Pohnpeian speakers, because this is the most important reason behind today's gathering. Lien Kitti realizes that the inclusion of grassroots participation and discussion of women's health issues on health, education, and economic empowerment will be more beneficial when we have impact and results. Women's contribution to bettering the lives of their families and their communities actually starts at the grassroots level. We feel by creating an umbrella organization in Kitti, we will be able to provide better support to women at the grassroots level. One of the main issues we will be taking up is food security to enhance the livelihood of women at the grassroots level. So I ask the ambassador to take note of this in case we ask you for some funding later on. Thank you. Manwat kitaile pana o Queen and intimate maranli riaman mebania waliabral nan Lien Kitti. Kumail patrawanto atakan Ren Queen said patrapat mawa ren sulin Pablo for registration and we o ime baniat pasan and Queenwood. Apnan bailo li so mas koros the waliaban yang meeting koros palok panutan lel o murin meeting koros. Itita panuyawi papin yaw ta committee yaw and bank buranana lak onang kanya ibuan report. Kueki sapel mara tatapot. Ari imet maymen kapasa yang kecil puinin limet at panaramut o ikongongake li koros en melaw yang utmata tatapot pa ibang meaban mawang kecil. Karera itungal sakarata kalangan ang kupromay. Kalangan kami Senator Mufik, Sangwain Kitti, na yung sa wat pilkalagalep li ng 11th Pohnpei State Legislature. Ori, chay bilpantaw taw lahat, puya kaya yung sa kasampal wat, chay len pileo pa na, nanalat, kupuray kit, chay len karanga pa na, tayo ki pa na masew sa karata, pansang acting Lucan Manlab, Honorable Salvation Salvador. Kamu main Lucan Balak. Kalangan MC nalalakom pura ko yan kag sakar. Mona itan patola itu ngal sekretar wow ban ukuran sama time court melel wow lap on mona election Pohnpei nan keniai ko nan kenen ko legant ko nanalan ko nan keniai ko kaprotolan malwat wow bangku kuran na leketi lugan terlalu lupen matau lapar Her Excellency Ambassador Kawali Walia Patel nani ticu Congress Honorable Quincy Lawrence Wawan berkap to ke Secretary of Finance so mas koros karon bailor yung iso masakan kalian dal koros lang koso-koso ng Giti ay tungal kabeng ang organizing committee makaarabanar Lien Kitti ranwat pagdalang kaktabiyata mo kitiyaw Mabangkak kairata Lien Kitti. Ikamelele me kawitkan patrosanger Senator Mofik. Ay tungal kawit kedai Lien Kitti engkak melau drukata program wet. Pagdailan kak tapiata
Sikuli ride mepan patroto kan sang metro patrola. Tuan nan imalap mau kaya tapanay mau o sawas pa na ang sokoros. Kami lalawa mo katuwad pan kareta Lien Wayne Kitti. Kama katuway o sawasa Wayne Kitti and kap kairta nan para kan mepan patroto. Ano mo naman iman bel kapatayang drama Officer Wayne Kitti ay sokoros paano drong kamakit kan mabahagan wiyawi sang organization wet o kumal taula o ba na patatapo dan kapwa ita kalangan ng kupul karolisya. Kalanganan ko mo'y lukan manlap. Ariyan sawat, imen waliante committee, upa kita, nakakarak, child chorus, and upa na. Ay sa umawat, chaypan korong na, I'm sorry, sang Del Siba Isam, Mawia AG, and Bone Bay State. Come with Mrs. Isam. Iya. Kailangan si nanganak ang kaching kupuraya po yan. So ngayon, uyapot sa karata may bangkak. So ngayon, kaway tata. Payan ko sa konmachayla ralapan ranwach. May kaching kupuraya po yan niyang kachang sa karata kan siyang hermoy. Uya sa karata ang kakong ang sa machay coach. Pwede rokin sa makapay. Ang kichay koros. Kayong kilalan kapay. Yay angin silangir. Magchay sabon man kichingalang kiyas ngakan maul. Kap kach pana pasya pana ni Rosan kelay. O kap kapay. Kasantin kuprang coach. Yay tatawakan Kaminimin. Kahit kuprana nila. Bukan rakson buang peyu. Puliki, wala pang kuprani sanangkan ko. Puliki wawach sabon mar nanalang ko, lukan ko, nangkan niya ko. Kahit kuprana nila pen kabay. En kupa, kala karakson pompeyu, kabay wo. En talin pa itong chon way lelewet, yayuan kichin. May kachin kuparaya ay chingal sa karataan wow choror. En toke, kumay labalapa ko, mamaleti, tatok kasampalan ranwach, may tatok pat. A journey of 1,000 miles starts with a single step. Yehi, tatok magchay kapkapay ranwach, with a single step. Kairoy raman na puinin liyo nakikchailan sa wasa uchungata. Ay chingalwa choror en toke. Hir labalaba ko memale titatawakan ranwesh nanalak. Ipapachuan pakiyacha maweta may kasyong kupura. Lupin mataw labalap sangkapong labalapin Wayne Kitti. Honorable Floor Leader of the FSM Congress, Senator Wagner Lawrence. Kumurna, because may utana yung senatoro. Kumurna, iyagis ka ang lusar yan nanet tifay. Ilan kita siya na lumulog kay Floor Leader, kung nako ang aysog nga lang. Wala bang pinsay sa mga child acting dukan malap. Magpit lalangki labamar kichi. Wala bang pinsay Vice Speaker. And a very, very special recognition to the Madam, Her Excellency, the Madam Ambassador Joan Cowley, Secretary of the FSM Finance,
Saladang poncha. Pajawan wana kik kasampal kik taulul. Karusia meyang pachang sawan macay tadakan rangwais. May kupuraya po kaya kan rikcha may utani soja chungalan ki. Ayang kamele me wow kun poitan so me kupuramay kan kun ma. Kalanganan kupuramay. Pagkik chay pachonan kausap ko bayla sakratan wow choror en sair kronen bayl yang amoy somasen wain kuchi unsak o somasen bayl o bil yang amoy somasen wain kuchi unsak kichay chuo melelen wain kuchi unsak ay chingal wow en sair kumain may kuproyo paranwach igona beta eucha tapilet pon may ban share. Bear with me. Imen bacawan wiyak kapung ang queen chororio, queen minimin chororio men en wain kichi met taik sang yata tatakang kaminimin waj. Imen pakitak siya ng lopolop kirail me pitawaray karati sang ni katakpan tatak waj. Kazantin tatakwach patata sangni Cairo ireo me Senator Mofik Kasaleta epayanto ng sabon machay program makchay bangka chinchak tepachowan miyong kawewe bisa chik may raibil songan kawewe pang kaway tata sabon machay tatakan ranwach epachowan ranwach Yauya rane o may right pinindiwat sakar kita nanalak o nankanyay o kichi leadership. When kap wiyala ran magchay liyang kichi korospan eupana pagchaylan ka kachin kapasa o payautout pana pagchaylan ka katkataw nono en nan imalap mauman niya chayban eupana perperan pana o chapiata kam kamakit wait yan match ang nimakit mo kan ng kisin panaynay puinakan kausan kan o nanwain kichi kalanganan kupuramay Kairoin may miya basan ki Kaminimin saban machay puksarawi pukayati may saban mang coach kasanti socha kupurki aramas aman teriaman and kalkaleo Wasa chucha na sabon machay bukong kawait makilaleti kasampan Kaminimin. So chaban waksang minimin machay kin chapiyata nan champa sa chay nana chay kausap nana chay momotso nana chay way uy machay bikin patch kilang wing pompey o nan sampa. Nyak sinirokay may sin data may men share nan sampa. Then our population in Lien, Pacho ni 50.4%. Non-Pacific, Lien may sumparis of Limao Pachota, Chochoki 6.2 million. Non-FSM, total population in Lien, 51%. Jaga kasawi chanaki may Lien Chocho Sangol. Iron kupura ata me Rahnen li kapagupung kita tanga sangan kapal kan me liso by maye Israel me maturity kupura kasampal eban patong sabon machay la pun rangway chaylan purala chok liya chay uya sabon machay la chay chungal pukon no nani malap ma yang memanai kawai tata toto may pampach kiyang sampa ni ay uyak kison population magkayong laut tama miya kapal ki
Tamak chay subay ki magit sapay ray. Tamak chay punot ki. Tamak chay matang ki. Tamak chay pam me socha ki ngila chay. Mayay ki chay me wap population lautan sampa. Kalangan ng committee, kuya ki sabon machay larala. And purala chok the roots. Masan and kasamtikan magchay kin pachawan way kachki way pachki ang chon sampa. Yang wanay uya pukuan noon nan malapma. Yang wanay kaunap ay chingal saryo, puchako, sarapena, socialipit. Yang wanay kaunap ni ay kachip, when pachala pachong samba. Chayan coach kita orala po, pero ranwo so uya kia chaymen. Men, tupsang tato. Purla purang klasi. Iso chapiata problem memianan santa. Eso waya pali ay chumal puchako sarabelo menek pasam. Menek pasam mesko puchak kete uyamen ko sarabete uyamen. Hi abal pan nan malak mau pukom kachikata. Kichay me uyalite me pachkiyang santa. The moment couple of one, my population little, it makes sense. Child another little. Well, leave me mouth. Woman is life. My socially, sociaramas. I'm a socially, sociaramas, atamak chay pachokinan kapat. Child and purala chokma. Iso uya no man, no kaway tatatawagan ay chungali mo me. Okay. Ay chingal puchako, kuya kaya uya puchak, ko kaliya pa bang kongongui ka sarabens chuka? Isang nenen kabukan tatang kamakin kareta, kichay kair talalaho pachawanong sarapin ta puchak nansin kokon. Miyara problema uyawi nan Pacific. Akasaleta me, laplautin kichay men Pacific. Kamelele me pukon li o pukon ol anane and walk pasang o it's supposed to be that way. Miro probably kasaleta chame. Irail chorus me pungke me el center te li ol pananane put in a box. I kisonam mamoran land society. Yes check me kamamiyaka. Question ka kuya me, chukwe ko kuya li. Stropro ka kasaleta me, iray koros me, put it gender in a box. Kasaleta me, iwasa ako me, tur makit sa kairay, tur accident, tur kan just unhappy homes. Nanumalap kan suchain sa nama. Ariyanelere wanso, magchailan, wala mga chain, uyang toto. Chairan yang tata, when my yay, chiak, pick it up when chairan pasan ko wow. So chatawan bakit sa kairay ro kapulat nanwa. Amayay mumoso, eban pasan ki limpa. So chamakitin kapal kansen swat dan limpa. Amayay government yaban basan ki bebolo malaylayan miyo. Yawa sa chay kaklak mong sabayray ng bebolo malaylay. Ari chaylan pakata orala po kasampani ki. Chaylan purala purang klasi. Na iwayay po ko. Nina yan sa may kong napatay chungal sa riko. Ira parki way ukiwang chon samba. Mata-mataw yung mabara. Kalangan ng committee, kuya kiyaralap, ma, iyay, men pachawan, ititi, wasak sech, mechocho, men pachawan, pwede tiran data. Chay chungak pil, wan lang mga child excuse kime, li so chang ngile child pukupok tiyer na 1980s tan kabasan ng kosonet. Achay makit, and para kiyang saban machay basan ng kosonet. Achay makit and para kiyang basan ng wow, chia, mumuso, limba, wow.
tiyak wow mawoso limba government malay pagod atay market and align kalanganan nanalak kalanganan pagkarusya. Kalanganan kamoy Echi, Persipa, Mikel, Aisam, Te Isam, o Mac, Metokay yan niyay, koranyang ko sa bungela. Sabon mamagkasalata, ang muchungal kasalata, kosampuan, mepitali, apmelel, rop-rop kan, mesansale sampapon, protong kecil ranwat pan kuburan nanalap. Ang sa umawat tribal ban, korongapan na sakaratan kaway, tansang Mrs. Norlene Oliver Diorio, sang Talian Public Health, Nauya Chief and Public Health. Kamu yan sawa. Money ban yang saksakar, I mean pacuan ciyang ki chual, kaping lapang kupurin sa child kauno coach, naturin kapay Olympia. Kueku kuel, ay chumal sakarin misuk, o wow pang kupurin sukselang kichi, sunan kan, sumatan plancha, kupur na kueki soche yang war, nanalak nan kaniyay ko, o lang kaitikan karas ng chiyak, momotso o government. Voucher or toka, Floor Leader and FSM Congress, Senator Lawrence, Floor Leader of Pompey 11th Legislature, Senator Mikel, Senator Mofik, Pilwao and Tocamele, Secretary in FSM Finance, Ms. Rose Nakanaka. I would like to also acknowledge and recognize Her Excellency John Cowley, Ambassador of Australia, Pompey State HEI Songkopung Ansan, Songkopung Santos, yung tatok may yang ye kacheng, tatokan ranwit, nasamaukan, Mangmangan Kaminimin liyakan, mele liyakan paras ong Chon Wei and Kitti. Ranwich main ko ipachota ni Uya Chief and Public Health, Kuyan William Tamelin, Sapulman Tonday, Chonta Tongkan, na papali, program kasampalakan, tan Public Health. Kuyan Kap and Pachowan Uya Kapesa Mochamoch, na topay lumum takapinsalet kan, na Uya Karam ong Sapulmachayeyas and Rosan Mau, o Kirta, na Public Health, Tinpaki Yung Way. Dombi socha waksang saplikichaikan nan Pacific me rakuki kapinsalet me socha kintukan me rakun pachawan nuway non-communicable diseases te NCT me tuweche somawan suke nongyong mop o kansarabe. Mo invalidaw ten John Way mangi te pachawan irapisachingkan NCT. Kami men kapachayang Medonangin 11% and supplemental kowa serikan. Chungalen kisoy char and vitamin A, makarayong serikan and kayong aleti soma. Awang aramas laut kan, kapinsalet and NCT kan, mawiya karopa kayo ang kapinsaleta la rechay. Ranwach nan Pompey, emensang nan mesilmen koras, supplement kiyar, Tachungalen ki kapal and soma wen suke o karape and kapinsalet and NCT pachosang ni men karason kan melen magchay o chelong ito o William Kitti pen sa kachel nindi machayl watch. Ipilmenokis kapisachikiti soma wen cancer. And so watch cancer and Nawiyan ng PEO and European cancer kan meraktompe. Cancer and Pausan OTT nawiyan ng PEO and campaign kachay Lien tonpe. Percentage isa kan cancer case kan ong aramas laut tamakan esang niyarel tatongki chupakar tesikape. Tame bilsansal may aramas equilimen sang Wayne Kichi, me cancer o memorial ranwich.
Aparanyong percent limaysak and Israel Pukach di. HIV ang sa watch essential me John Wayne Pompey aramas kay chungalin ko kapinsalet watch. O po ki sa wewe me kay sa polman ki ta chungalin ki uyak karang ang public health and kakanapali ni unsak wina aramas Pukach. Wini kan me uya apel pensomaw and HIV kan HIV AIDS kakan uya perere ong aramaso and ter kataur somaw watch. Puede sa wewe emie aramas puko kin sochamen para to public health sang ni masa puede tenamenak para ni sono kita ala wunu puko. Karenyong nan wing chorus rupo chenseri te pinakap mapulapul panang isang baray sa kwalu medisiyantar kin pagkatarlong na nobis. Uyay rakasang kwalong sa palmachayel pinakapulapul kan Way ready aralen katayala koyok merupakan ngandel delia koyok arel kana paliar arel chungal serikan. So mawan dimang o chok chok piluyay rakasang palong kichay koyok FSM yang wages silu nan kangen way kan and Western Pacific mesay kuncha kasorela kabinsalet Pukach rechay. Kami sansan melumong ta kabinsalet Pukach Awiyat toto selicha rechay men Pompey o pil inenen ra. Pilew sa umame pil kasampal yan pil kapese y rosan mau en sapal machay men kupupure te matamataw. Te mental health. Wala ka kapinsale ten matamataw kay te kinche Israel kan magchay kin masani te pachowan anan choror apo pil toke Israel kan man ku punot sang ni karape soche di Pilipin. Ong liyakan epilkin kap parata murunaiso meliyakan kin nature. Agay no kan soche kin menapali aray chunga seri walel kan met sang ni soma wen matamataw meraniki. Mechocha maponeng yan kapese apoy kiso ichare na so menko. Ragachun kupreye ireka che me kapeneu kiyang pakoniso wech o public health men sakaraki John Way me kwelpen kapinsale Pukach chorus o me chocho kin pachota public health o nan dispensary kan episansal makaraben ni karen kita o yang pacheng Lien Wayne kuchunan ran kaunok wech o socha much selin ye chunga limo kweki ikasampal ki Kaminimin and Lien o kichailen kak eupene chowyang o yang apali irakasangwal pan na Pompey sosopal. O okay pak kakacheli nakin kareta wakitaklawo and kapuyaw. Ew karasaras may kapachawanta epic project and telecenter ng Samoa. Telecenter wasan deputy to posan aral wasan internet. Esensan may song kamao chocho kuchay mangi sang niya chay totongki internet ong katokopen na tininikan ong masluki kasukul talian numan wini o soche di Pilipin. Samoa song pak chocho kwa telecenter Pukach and kak kokota o tatoka o epulpe and kak pachapach te sustainable. Mainko esocho kak kweta te episocho kweta. Eriatami Samoa wiyang muri Iraileo kiyang miniminen liyakan o sang murun mo project puka kweta melen. Eriyai kasambal pentamek child kachkupene eukupene ranwach kweku kailaben tato kachpacho rechay o kuchailen kak yang chow yang apali irakasampalakan ong Pompey. Monay kan pachawan kair echumal sakarata may kachin kupure akmail kupure ya wayan kakan peusa kapese ong sawaskap memiye. Kayu kuchail yasanay kita nation and wheelchair silupuki walker tuwaisak wano crutches tuwaisak sang momotso and Mormon. Makumiyamin makupurki akong pananana chuwang chok chekan nuan wini. Kariyaw legislature kamanata wan moni yo ong iman wini and apali kiyang John Way me anane refer la maslikin Pompey of soche sa palmaray ta regional insurance. Kung kakanakar office naman wini, wapisa chikain sawas Pukach and kawewe. Nanalap kalangan sa pamamaylain so o erer regional sa karata.
Kalanganan ko mo Mrs. Norlene Tiorio. Nanalakan sawat, kuya kimaka to kay yayar. Skip la meria manap koranya nga met child bane ubanay men pakita waliante committee o pakita ku child join school in naname just ran mawer o karusia nen lapwe ein sound masan pansang nanalakiti Onay bantolay patuan. Nang mawi tuan 26 Tapi na man. Ayun sa paras na patlutan. Ito meron pang patuan. Maway pang patuan. Dahil na lawang siya. Kaya wala si patuan mo. Lang. Mawa, wanti. Ay sa karon wag tayo pa nila po na nagsusok sa alam. Wanti rosa. Lap, kubuna. Rosa, song. O, labalak karos na patama. Half nila crown inside. Di kwasa. Ano pa itong buraya? Pwede kasalel ki. Pato me patuan nan malakma. Ngayon man saya kita boleh tunan malam. Hari imam kita cairan kalau tela te kakela la nan malam ma pergi sang ni sanggaras tin sang ni ma pola ni. Hari met mangai saya kita kakuya. Hari kalangan pin me kawata program wet o kalangan hari erala. Dan kubra nanalak me registration the sign up injingitiat on my Queen Lien Kitti and we are we Meriaman bansang nanay Queen o nakayo kaselel kisakis wa paulo kawewe kikiwe kabarin sangale arre century ay saklimaw raffle ticket ang mesin silu waita tirasang sila patungan tan fota ako may nok waito te pachoto ren committee aleta ticket for raffle tan pinwiyawe may ko ang sawat kailan coach lang nan low and reaching program moto-motuat o tansang man paron tan tokita ren man paron Wagner David and sawasay kitay muris nimay sangan ranwet o reaching program moto-motuat kalangan when cancel sang Luke Payne one paron David tan William Child Care o law ki reaching program o kanat tungalay sawas pupel koryaw bantaulan Kalangan dahil kuya kiye uy man walian kit dahil kakakabisa. Ukot supay kalangan. Kalangan ng komun ni Bel Boris uy dito on the program. San saler tan from anan kan le. Pil san saler. Asamin pa ko. Kita siguro. Wadakan chorus. Speaker lihat wal mata-mata upan. Upan ng kamao. So wasidranot kami bilkong nagtabuhan niya. Katina ba panuwar ka? Pero ba't yung kabayagin? Ano naman sa ulangan? San sa liya silmong? Kasi bilkong pero ba't yung kukurang? O ba't yung kabayag? Kabayag at hit koros. Yan ba kurapin? Pero ba na rangat? O kansa. Yung maramihan ko at sa mga Jesus Christ. Diyo ka. Kalangan ang sawat sa iban kotlanger nan kono join sawas so imen pakita liakan mebanyang talikoryaw wen pilko no ber kuyaki kidailen piltaula liarain tan sasapis yung nanalak ambassador Kauli o dukotokan maros imen pakita liakan kidailen ono banger Ajay program Karyaw and Morisawas and Ranmot. Kalanganan ko por maros
9 century ay sa Klimaltan, Pilkop ko preyang William Committee, kaya ki raffle ticket wiyawi. Okay, item pitalonger nan sabol child program, na nalakom kubura kaya ki sabol dem seri joint school kan, and NMHS kan paulanger na neo program, kaselen. Kapag nabataran sa uwat, itay kan kotsway nan, pada chay sa uwas, joint school kan, pindan yan, takayarte may rail banwya program, and kalak paul, opakpak, ari ban walyante, pinwat o, watak, waki sampung wat, sampung school kat, sampung wat hawiya, sampung and kawawi Rahnen tiya, di joint school kan and TSP, medpatron and school and NMHS, kan wiya at sumang kasangsalan tiya Grand Counter, Nas wiya isok silu, tatak wat kan wiya winan, kalen school wat, chaptak lak tuwaw ni maisang, murim kasangsal kan and tiya, me ewe puyin kan kauno kata, asepil kung kita, mesakan wiya at sumang fundraising Rano kwenta kuya men sawas, ongki ni mon school and travel. Kuya kan fundraising watch kan, kuya win usus and bayama. Ama naman sa school kat, kuya mas pipulit, na center, kuya sa ima. Net nakarita nyo, kuya win waros. Kuya win Lien, sabihin ko, kumain sa kanto ng pasakset ko kumain yang ujungata tatakan joint school ka. Ang memang menentouch it sa mga ticket ramwa, ang yang ticket and joint school ka, bigayang sa mga program and Kaminimin ramwa. Kalangan na joint school and NMHS amay na isaw. Okay, joint school kan, may taulan na may program. Warati. Habang joint school in Kitti, Sarin Kitti. Kala-kala ki Sarin Kitti. Sangsal memia somtata pel 9 kala kiyang sabon matal Sarin Kitti kananala. Public health is young or morative.
Yes, Kitti. Yes, Kitti. Marathi, Marathi. Yetti. Senatati Ben. Pinanagata. Rahnen Marathi. Pagkataw ko na niya ngayon Marathi. Kailangan kumain. Doon school in NMHS. Tetap ang chorus. Kan kau na ko to. Pilih program pan wiyawinan. Nanalwat malam kelak. Kau sampai kapimang rosa. Crownin pay. Pwede wasaj wiyalar. Wasa kasalil kaminimin. Ang karusya. Serin Kitti. Music, music. Main ko raffle ticket center sa Limao. Ang nasin. Eman dan kana. Euriyaw silu kayo wala Limao. Lakang. Nasinin tete. Kailan lumulog. Ari. Songkan na uyapay na chay. Kanganpan. Chay. Chay din. Kosto ba choto natin. Maita. Ang Rahnen. Kami naman yan Rahnen. Ambassador Cowley, we are moving into the second part of our program today. Since you are the only ambassador at this time, we would like to let you know that Serin Kitti, Lien Kitti, will go into the dancing. So please bear with us, sit back, relax, and enjoy. Nang irokin dari Korea, biasakan kumain clean and dikas, Lien nolongnya, Lien dayu. Lien ononong medan chap, Lien cocktail medan Korea, Lien Kitti, luptu Riau, Lien nan Roy, Lien Mariam Yong Magalakan, Lien nan Batabat and luptu Koyo, Roy. Roy ronginya kateba rongaman, between yomat. Unpaid pa, unpaid power. Kunta nan look to Korea. Kunta again nan look to Korea. Wow. Lien wipe, Lien gawawa. Hari ipin kat. Katan kamait na analak. Oh, Lien Australia ambassador. Ang murisawasan ranwat. Marathi, Serin Kitti, Lien Kitti. O East, Yakoman, Lien Kitti Ranwat. Nine po.
Dan karakter pananalat inanen mau kalanganan kauno nan panatulak inanen onabak kalanganan V6AH radio wali abatan na Nevesan Congress Senator Lawrence Pilaman Senator Lien Abelo Alfonso Opisin Lucan Manlat o Winen Kaukosonet and Kitti Kapin Mulato Committee Apelel Chairman and Committee ang Tatakan Ranwet Marusya Sarin Kutikan Men Kitti Koros kakalak Ranwet Naksha Samalar Wane Songkro Win Yakyu Binatona Siya yung Pileo Puituro Sila Batawa Kalangan nagalat Yes, and Pileo Kapre Winin Rungkang na Morati May Nanala ko Senator Miguel Kayo Niyanononda Dr. Kayo Lien Cocktail, Lien Kitti, Dr. Mariam, Lien Nanroy, Lien Mariano, okay, Lien Chamorolong, kay Tendong yung magaling. Lien Nanalakalang ko'y pan, Porta Ranet, so makasalin, Pil kunta, wait, kunta bilban, Lobitikan, Koko, wait. Yet, niya nonon lang, hirok na. So, nasa mautuan. Kaman niya nonon lang. Kumain kukura, kami tiutan, nanan siya, Jalen Patusan, Dimanan si, niya nabiltan, patuman kalat, niya nonon lang. Na, onon lang. Okay, Marati, hurry up. Upana
nonon lang. Basta mawa maina. Kalangan. Chorus na bulok. Diyan nonon lang. Somen lang tuwa. Okay. Public count. Basta mawawan. Quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío y acerca de todo. Con tu figura que me atrapa, que me mata, una mirada que me atrapa, unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, con esa forma que me mata, una mirada que me atrapa, unas ganas que me delatan. Lien cocktail, main mo rin Lien nonon lang. Baw lang. Con ese cuerpo arrójame, con tus manos siénteme. Como un besito mójame, con tu cintura gózame, con ese swing atrápame. Te compro una victoria, me si lo modela, otro gol de music, tú eres mi Antonella. No contigo pues te saco tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo sí que tengo mala fama, pero lo malo es que me llama. De lo que soy es un tipo de fama. Se puede Francia, después tener la moda en Punta Cana. Baby, bailame, la noche soy tuyo, dale besame. No baste la pena y tocame, sube tu huevo y lo gane. Con tu figura que me atrapa, Kalangan chief. Awi-awi ambassador in Australia. Kalangan Lien nonon lang. Lien cocktail ko na. Nanalektan waliantik committee sa karkita me sabol mawi. Kasabol man nanalek Lien kitipon. Kot kitar mesinin mot riyaw, medan koyong irailakan mekan kama-kele nan noset. Hari, neman medan walianto irailakan me porsak kama-kele nan nos yay saumaka te striksanansan
when kak patrowan sa naman na nalag kisakis o liya ang winward naging magalakal kamakamakala noset when mawang Kaminimin and Serene Kitti. Sorry, yet kanda niya nonolang Machine of market na sao kam kaila boy machine kan patroy ito sampai. Okay, berarti kalangan so yan machine kan. Okay, Senator Miguel. Wadi apa nonon lang. Okay, Joy. Senator Moses. Wadi apa main kucupon. Lien Kitti olen Kitti. Serene Kitti. Marek Kitti. Koros kak yang terperan. Saan kuburan nanalag keciran wat. Kalangan. Kalangan kubromay. Lien cocktail. Kumain dan murin lien onon lang. Kalangan. Kalangan floor leader, Kagasam Congress, Senator Abelo, Kagasam Congress, Obisin Lukan Manat, Isokonati. Wadilapan Abelo, Yay Tolori Hati, Manwat ng Malanslap. Kausap tayo, kalangan niya nonon lang. Nain ko, kaibigan, pagtanger, kautian, liyan cocktail. Ana, ay sawat, kaibigan, kautian, sa akin, liyan cocktail. So, napil karakar tuwa, so ko kumain. Lalaman uniformen, utang kasulit. Ang sound kalat, morati. Lien cocktail. Okay. Mau, itu when? Awi, zapit, music. Nabakas sila na may kalakan. Kaya na, awi at siya kisa. Sabit. Na kalian engineer music. Nain koran wa tutan sana mo was second joko chong maroto. Kecil bil Rosen tan kuburan na not land ticket on isakisen machine center ya isak lena. Tok karkarak sang committee Koros and Pilyang Koito Pine ticket
Mesen Riyay Supplement. Niyatay pagtatasan kosango yan uyawita. Kitay piniw palaw kasalita sa karkita lain nanalek masabol machay program in Ranwat. Epan sansalnan wawa. Kuya ki Physics AH radio pin. Yayang kitay o pilban kasalayang sabol machay panaynay kan likid. Koren pilyang chocho tamaw yuyawi ong ran kosampalen Rahnen Kaminimin are jaitan song choko to kalian music ong kalak Test. Mona iban bajuan bata, ulriyaman bajuan wasan pakair te music. Ichungalan ki sakaratan waban kuran nanalek. Wauna ki somatan bon jaluk. Parusia mail kachin kupura poyaki. Technical issue na bajuan wasan music. Se bajuan baki ikara-kara pambahan kupurakan. Na sabol machay PA system. Suacha datang ke Bluetooth. Ari se bajuan bagi mami me chungalan ki sabol man ke selong. Ewe puin lelel puin may raklar. Ang goal pay na kapiyatam mix ni LP o TI HD 18 o makarena remix. Magkak tatawang ki aux line at may kalangan o sawas dito. Well, sabol machay internet na miyan sa way so jaga ko kata. Goal kani magara yung aking punta. Ari mo katok-katok pa nan wawa en kakapali sabol machay Paul mabang kaluwakalap apak-pak wasang kantiteto ang lukan man na pakpakar chailen kak sawas kita po programa chen kak tau-tau kalangan kalangan Lien Kitti amay nang saumet. Amay tunga nang saumet. Pakpakta Lien cocktail dan chokata Kaul wo buyan kak apalta maranta anut pileo na Lien Kitti Queen Lien Kitti Okay, kanan. Kumain po yun Lien Kitti. Amayin tumalang sa ugat.
kek, pai kau sini dah jom pai kau yo. Kailangan ma-incorporate internet na kalwa kalang ka settlement committee man bakita ma kitainan kak maitong kwe chow la ba arya kaul ka banan ananen kak kacangat itanaway kalang karamgot ay man bakit nakchail kak close na sa child tungal internet kan makak Pueki engkak apali eduwat internet dan sawat ilag child so pa kalangan apa sensal nakalan kanutan kaselen emita ni pion uniform kan kalangan Queen Lien, Kitti, Lien, Kitti, Donondang, o Queen Chorus. Lien ni Tokomale. Okay, hands-on, moratimet maiko. Serin Kitti, kala-kala aki serin Kitti. Kan yan yang awalkan morate yan di masasakan kailangan ng kubrawan nono kan ini kalat kasten Nono sa mata, nono caikan.
Kalangan, casted belt. Soko kumay. Don't make me stop without you. Don't make me stop without you. Yeah, man. I love some of the ladies, and you know some of them play with them no time, you know some of them them. Everyone. Okay. Dileo Colmet nanada. Marati. Tapolim Serabenkan. Queenin Lien Kitti. He jacked the record, I start to stampede. Boy, I push it out. I push it out. Fire move my body like a merry-go-round. From to the back, I make it go round. Yeah, like me. Get on the dance floor. Yeah, like me. Here I go. Drip, dropping, wait. You bounce with this. Wind into this. Don't let me stop. Kalangan kumay. Here I go. You're moving way too slow. I'm coming up. Put down your cup. Don't make me stop without you. Wanna stop without you. Boy, way that I move. Boy, way that I move. Body like a weapon that'll make you go boom. Get like a drum, I'll make you go. Boy, where you at? Boy, where you at? You're the only one that I want on my back. You're the only one I want on my back. Yeah, like me. Get on the dance floor. Yeah, like me. Wanna stop without you. Here I go. Drip, dropping way down low. Oh, casted belt. Wind into this. Lenyang quality sa mangkalan pa. Let's go. Here I go. You're moving way too slow. I'm coming up. Put down your cup. Don't make me stop without you. Hear me out, push it out. Watching how she working out. Popping a couple bottles, kick it down and get a nigga around. I know you know to rub and up with the girl. No stop without me, that girl's back in the club. You steal the show, no competition. You the hottest thing since before your invention. Drop it on me head like you give me amnesia. Shake it like the booty got a seizure. Take it down. Propeller, she whining. I'm impressed up, behind. My girl, she know what to do. Yeah, drop it on me, listen up, let me go. Get like me, get on the dance floor. Get like me, get on the dance floor. Here I go. Drip, dropping way down low. You bounce on this, wind into this. Don't let me stop without you. Here I go. You're moving way too slow. I'm coming up. Put down your cup. Don't make me stop without you. Here I go. Drip, dropping way down low. You bounce on this, wind into this. Don't let me stop without you. Utan, kasanel kolbabana. Minimin bana. Soko kumay. Don't make me stop without you. Okay, karas na pala. Nanalagan sa wat sa ibintan, katlang nan, puyin me sochok ka na kaila. Kala ko apuinan pandas. Are, Lien cocktail pan murin puinas. Lien kokomane, sa kulman na nalap. Puinin Lien Kitti kokomane. Soko kumay.
Koko male. Kalanganan ko ramay kay pati ang pinuwat ko na kalapad. Micronesian Legal Service, kalanganan found the binyang pacho dan kupur na analat o waliyaban Ekasan Social Security Office. Ama binyang pacho to pachong ran and Kaminimin. Pakita, Lien, Kitti, Lien, Kitti, Mantak, Kanadela, Kamay Sumal Kala, Amuri, Sampakita, Kaukaunok. Pinmen Walianti Committee o Sakar Kita dan Kuburan Nananak Pakai Rio Lalator and MC Mesang US Ambassador Piltola Roya Atumal Donation Ranwat Ong Lien Wayne Kuchik Koros Donation what Patron Warren sent Isalar Patuan by check money order the cash up US Ambassador Men Sakarakanana Kupurma Sapuiso Australian Ambassador Kalangan Sotra US Young Patroto Moin Quadrap of Australian Ambassador Men Pakarki o Sakarkita Dan Kupranana Met donation and money we are here Ong Sapalman Nana Lien Wayne Kichikoros Na cocktail while kanakela kala ko. Kumain men lang sa piyata. Pwede pakpakwat and kak sang committee o pakpak lang kubraman. Kalangan. With Lien cocktail. 9. Music pagkarak-karalar. Women Lien cocktail ewat kaselemet na why kabrata law kaprayang Yaramen kita kalakin kunta, paprayang at mo, kalangan. Kayang kes na kalakin kunta, pin koryaw,
kunte kan uyawi. Na pinin Lien cocktail. Soko kumai, smile. Soko di metsiangan, marate. Kailangan ng buhay. James Celestine, DCCH Radio, ang Malaw Katawan sa men, Katri ang Kagarapwe, Ete Mela, Alangan. James Celestine, yan sa kalmananan at lima sa mga Serebening Kitti, Alangan ng kumain cocktail, Morati, Len na mga luroskan. James Celestine, pagpapawaan na natin. Carlos Lobolog, Kalangan, cocktail.
alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Kaito, kaito. Alright. Come on, 30. Punta ko ng kayong mayang Macarena. Moreto, moreto. Lien cocktail. Uyuyan Macarena. Okay. Sincere din, sincere. Okay, namangan. Kaito, kaito, kaito. Sokka. Sokka kumain. Macarena. Okay. Yan na baka. Okay, kawa po. Anak Macarena. Lien sampa kita ang sa namay commandment. Kailangan na namay pitipit pagkatipin ko wala arwasa. Apoy mo, Menwaliante Committee, Captain Lau, Congressman Lawrence, apelo, tawaliapan apelo, Ms. Valerie Hatley, Officer Luke, Australian Ambassador, Kaitan US. En Pilsansal Banco Brana nanak me US sign na compacto. Or kosampan. Ang kecai koros. Sabol mamulian kecikan. Weki eban lenetitor retain compacto. Hari o pilin mau kosanet. En isokoneti. Sawas laut. Apelel koros layang tachong ranwat. Kaminimin, katungki yang Rosa, Crown and Pride, Lien and Pride, pwede wasat, kalangan. Hutan nasa mga puinwat. Sampa kita na amay lang isaw. Sok ko kumain. Open na na. Ayan po siyo. Oh, Papa, yeah.
kumay. Koros na balo. Tes. Nanalagkat kay Parusia, may budget kupura mo yung kurang bata wasan bakay. Sto sa silipon, may muran school, and kalangan ni karakara o kamakit o pasin school pa, ang tsanga kaya sa rin school kan, kaya sa kalaran ay tsuman school ang rawat. Kalangan, bukag saka o may tsuman sa kung waran nailan na pot o apot sin sto sa green. Kalangan. Na music kalanganan kumain sa ragainin sampa kita amay tungalang sa umet karakter Rose tilibangkan sampa kita sama so queen koyo dan queen tersebut sering Kitti sana kainin Kitti kadangan sampa kita Lien karya mengenai pokok yang mahalagan
kalangan ng isang pakita. Sa punman na isang pakita ka. And so what? Lien nariyam yung makalagal. O Lien samaralong kokono. Look, uyang Lien kutuponopon. Chorus. And yang tacho. Kakalat. Yan yang Lien nariyam yung makalagal. Ang ticket raffle में pagkakairer sang chabin program le lang sa what century ay sa lemaw main ko ay ticket kuya kisakis metan kana hutan dengan ori pambananana kot te patro wasa me lukwar pan ticket pan wiyawi anana komuyan patro wasa o Sapolman kita te Chumalen kita tibsaw maban patrota makompan kanaki Lien Mariam Mongyong magalakal Amay na isaw met Lien Chamarolong tan kokono Kanangan Kapim Ong FSM Development Bank Congressman Floor Leader Quincy Lawrence, the Congresswoman Merlin Abelo, Dr. Abelo, Ambassador, Madam, from Australia, Lucan Manlak, Iso Quality, Legislator and Wayne Kitti, P6AH, Chris Johnson and June Yamata, Police Kan and Wayne Kitti, Liakan, Pound, Chorus, Sound Call and Kitti Anthem and Walianti Committee we are kapeng laut mulatak ang paitan kisakiskan kikiway kadaren sangalet kasalin yung mga lista na to kalangan ng Kubramail Chorus kalangan 9 Walianti Committee pagpakairong Mariam Mongyong magalakal Amail Chumal sa Palmamay na isaunat Amuri Lien Chamaralong kan Kaukaunot Karakar Mawang Kalag Ana Ekis Kotrawen Kalamur Aptem Mauna Kalangan ng Kauno Iyong yan kagacang parang kagosa ay tsungal sa karon wow sa tal waso pay ni Rimon watch pa sango niyas to sa silipot karon tilang po nalanway na anano kamokit kuy ray seri school kanan kak pacabasang ni ray tsungal yumkan pagpag ni karagarak pulis kan wiya kay ray tsungal pagpag machoy pacawan walian ray tiyo pakair Ay cuman mau pagkakakan. Mau na ki ina ko tirawat na nadak. Lupeng. Lelen Kronenpein. Liamin. Pachti kasamalan hanwat nanon. Tagachuan Walianti. Paunan Lien Mariam yung mga kalakal Miss Arlie Artos. Salvador Artos. O sa karton me ang sukset tama ba sa salang sukset nan Mariamong yung makalakal pinwatch yaw itap labti ay sa kayo pariya ka engkak sansal pang kupuran wet me eneneti queen koy rabi kanyang kasansal ranwet apoy ki Mariamong yung makalakal layang patronan sa kulmasay program ranwet ay men patronan ang sukset me Pwede Maria Sarawi Kaiten Men Sen Wacha Menan Gababiyay ng Chon Sampawan sa Pwede me Kochkito Kamaw Me Kaibuti Jesus Rechay Ang sokset Kawalian to Kaunilian Maria Nong yung makanakal Kolupayang Pwede Lee Koros and Wayne Kitti and Pachota Pangkupur o yang kamay na nalag o Koch Tilaben Ranwood Kalangan. Kalangan ng kamoy
Lee vote ki Senator Yohanes. Wait. Simon, I'm sorry. 10 iso. Ari, noong iyong magalagal kang koros, dan kubur kalangan yang patong, kalagan, Lien Maria noong iyong magalagal, saka kumay, na, kumay patuloy momay. Aisaw Muhammad, Mariam noong iyong magalagal. Min, iyong tanong. Sa mentirwat sana nakakalap tayo sa tawuti. Music, noong iyong magalagal. Ang sound, wadukok sili. Kandangan ng Lien Mariam noong iyong magalagal. My Papa Ambassador in Australia. US government bill. Kaya na lang come back to. Celebrate. Look ko kumainitan. Lungan. Min. Ew pa na. Serin Kitti, Lien Kitti. Tukungan kan, son kawat kan, lakong kan, son berbeda. Marathi. Ambassador, you can join them if you want. I invite this, welcoming you. Thank you so much. You're our ambassador too. Yes. You're the ambassador to the young Academy. At may bataki ang noong yung magalagay. Kailangan ang kupramay. Alright, ambassador. Yes. Yes, Kitti. Kanta, ambassador. Yes, Kitti. Utan dengan melek. Waliyakan FSM, waliyakan Congress. Mrs. Rahnen, Ari Ambassador in Australia. Mura-mura sa gawin. Iyari. Ito telubukas mo karakter. Yes, Ambassador, thank you. You're so good. Noong yung magalagal. Kailangan kumain korusyan. Proskatik umumot sa chaitan. Na, ay sa umawat. Child Bilban Pakpak. Lien sa Morolo. Kumain met.
Thank you so much, Ambassador. You're our best. So Kitti. Bakay, sawasakan, at menelan sa umawat sang Ren Marsan Rosario, the candidate Marsan Rosario, Pilalator, Rechay, Arya, ang sa umawan, takay ki, kumaili, na next, Lien Chamoralong, na ko, ang sa umawan. Stosa and Komokit Puerto Ola. Master Temio 220066. Color blue, dark blue. Anane and Komokit Puerto Stosa Teluisa. Kalangan. Yeah, we dancing like that's a bird to say that oh shake some lip cream on the top the discharge on the check but I got you I'm waiting ready you stop on sweet in the tree I'm way home some Alabama juice I'm feeling like that's how we do crazy like Iyari
Utan kakalem. Lian dapat kita kontak to assign Lien Kitti dokon panagang kubuan nanalo. Kalanganin Lien Samarano. Apa kita ka? Lien Mono. Non-wheelchair. Kalangan. Na, kalanganan niyan sa marulong tribal taw-taw lahat ha. Yan, miso. Mana dokter? Morate. Kalanganan diyan sa marulong. Iya wasan na inuno ko patrosang iya sa marulong. Kalanganan kumay. Na, pilew ka ulan. Yes, sir. What a beautiful day, sir. Kanan, then irip kan. Kalanganan kumay. Diyan lang ron, nanonap. Kumain mo rin pinat. Diyan nan bata-batan wala mo rin diyan nan roy. Kumain ko na bata. Maret yung nan puwet. Diyan nan roy. Kumain na isawat. Patapat. Enan wene. Liyakan. Mepat kuy patapat. Liyan nan patapatan wene kay then liyan patapat. Liyan nan patapatan nan wene. Kumain mo rin liyan nan roy. Kalangan.
Yan akan Lien nan Roy. Na Lien nan Roy kumain met setongong uros dengan incan mon with purpose. Tama-tama kecil-kecil, semua dengan dua. Semua kumain. Oh, but it'll take me just a little farther down the line. You're just a heartache in disguise. So won't you keep us up from breaking every time we for a very short time? Know you better clean your hearts. Know it ain't really smart. Joker is the only fool who'll do anything for you. Ain't got another love fight. Thinking that life is a ride. That's what I have to do to keep me away from you. Honey, know it makes you mad. Why is everybody telling everybody what you have done? Baby, know it makes you sad. But when they're handing out the harness, you know you gotta have this song. Know you better clean your hearts. Know it ain't really smart. Joker is the only fool who'll do anything for you. Way out another lie. Thinking about life is a ride. That's what I have to do to keep me away from you. Kailangan ng kumain na kailangan ng pupusan biliyangan Lien nan Roy. This one's for them girls and them ladies who live behind. We just like to say Williams alongside Mr. Roy and Baby Jet. So we're gonna sing it like this. Hey, hey! Somebody, oh, she's sailing.
smoking and crying. People know we are na people and pariyabit riyasa video. We all are what nan. Double set and Pacific word. The place to Lien sound kayo to yun man. Too much shit, too much beers. I wouldn't let you go and gotta wanna know. Cause I witness everything on my own. Inside, truly, so inside. They don't let it go, you ain't move on. Find out that I'm on, go to Google. You're not going on waiting for you, don't waste your time. Some fake lovers, you know my gonna see when they go lonely. Yeah, thank you, go see friendly. Don't not yourself, what's in the way, so you like my breathing. Non-boy ladies. Bako kumain. Kalangan. Imo, riau, kayo, chat. Soko kumain, Lien nan roy. Ay sawat. Lien nan bata nan wene. Nain ko kumain ang sawat. Lien nan bata nan wene. Muri roy rongya kateba rongaman. Kau na. Kan sagalara ray tumal kalam. Ong nanalak parusyan. May bato ang sawat. So bay tikan. Lien men bata nan wana. Kumain ko rin pinat. Kumain ko raffle ticket koran yang kan close. O anale
Thailand Pacho was a report and Yeni chief. Na Kalagan Kapgan Marangi, continue. Public health Pilban, Perran Kalagan. Kalanan public health. Rosalma. Kapuna, Kupurna, Sapumiso. Na tikit pang kota meman kana ama kami na kana kampandelan istowaw song mesinin tay wo makam kana pwede ba problem ama ma okay abo jugal sabal mamo kayong Rafael Pilpan chop up kitaikan taulang nan lian nan pacabatan nan wene Rafael tanparan yang close century ay saglumaw. Ayong Rafael tancap kaitan close. Harus kaitan Rafael met. Na di kasalenkan ng patapatan ng wala may sabit. Kuburma may taula Rafael kang yuyaw me nilsa humiso tiran na. Akmal kakir taula. So kumain ng patatas. Rahnen, Kaminimin, Lien, Kaminimin, Rahnen kumain dia kan patatas sama dengan dia nak. Alaman yang kumain. Wasana usus kayo klub patabatin ng wanas.
Kastel del Kalakan, Utan, Wendikop, Something from my Kaminimin, Kastel. Yoi, William Fox State, Kabatabat. Yeni ko pupusa. Kalanganan kumain, patabatun nan wane. Roy Rongia, kete per rongaman, mure, kau na. Oren mo on pain, Fox State, Lien Pawawa, nak punya kala prana. You'll know once I came from Lien. Na, yoy men Philippines ko. Karena nakakauler, patabatin nan wane. Like you say Williams, alongside Mr. Roar and Baby Taylor. So we gon' sing it like this. Hey! Sailing with the tables rock, sailing with the forward shore. Morati. All story goes, maybe Yeni kawa pupusa. I've been there before. Waiting for somebody and to know it makes you say them more. Heard you shout out and go. Roy Rongia kate rongaman nan sawa chamay lang saw. May kanda nga na yung ito mo correct are ke child pan pen. Thank you, Madam Ambassador, for staying with us. Apparently, we have about 4 groups remaining. And then we will call it a day. Anson Rafael, Center Yes of Limau, Ong Kanadal, Oyo Pen, Koyo Pen, Xavier, Saibantau Langan, and Koyo Husus, Ong Rafael, Open Shop, O Luke Yang Chorus, and fine ticket for 5 ticket. Kalanganan Kupur Esansal mengermi ayar bokas penerutan kedai. Ap menwaliante kami tiyo kap ngong koros.
katawakan ranwat soma ka perentuat ebano mena merkala naman kita celebrate kama naman dan compact kalanganan kubramay kayon Rafael Kulang Sabrina P kamu nalit yor kayo yai kami Sabrina P kamu nalit kayon Rafael kamu nalit Sabrina P Mesinin Taytay a woman Sabrina Pamanetinas Maria Pueki Nana Kotar Saumata Kotkotcha Patong Riachai Lien Australian Ambassador Kalangan and Kupur Pueki Nirmia Yarab Kutai na Eupana yang aku korusian di serin kecil kalangan Sabrina Pina kanayar koyon raffle kasinin tete sokko koko kapay na Roy Romeo kate romanan iyari sokko kumay Roy Romeo kate romanan Roy ronginya kate ronganan kalangan kumai sok ko kumai yoy ko wapupusa
Ya, cerrah, cerrah. Yan, cerrah. Kailangan Lien and pain. Ang sawat samay. Ang sawat Lien and pain. Pangkupuran sa Madam Tontra. Lien Australia, Madam Ambassador. Ante Rose, Murin Pinet. Na Roy yang Pedro Manan. Simas, yang sponsor. Kailangan din Lien, Roy Rongyo Pedro Manan. Ang sawat campaign, ang ilang saw. Murni pop tananana ko na bata. Pamsak na Lien Bawawa. Wasakis Matran Bawawa. Sulapat tuan wasak. Pain kan, child Lien pain kan, nasama kan, kumain patro. Kang kuburan sa mata, kaya kinanalag kotstar, kaya wow is, atay tungal sobaiti, lakot kotsa, o amay lang sawat. Yay po sang. Mari pok kau na. Pok State. Pok State kau na. Unpaid. Paros patpana. Kelompok pemain yang unpaid kan nasa wow. Soko pemain. So pretty. Na tes. Ay chungal sa tatatawaw kang tran. Sauksalang nan market win Kitti. Wow na ki isunan kan laban nun lang Rosa saumun lang nanalap saumatampion siya nakanmar lugan kuchar lugan may mau senator kan chorus salti kan chorus nono kan chorus tata kan chorus nauya
Sabasaban nono kan o child chorus mo yaki yung ranwich. May kachin kupraya. Payan kak sakasakar miyawaliyaban kausapan pain. O kausapan pain men luka Lien wen kutu chorus ang nan chawacho sa barakwich. Nataw ko mabinayang mayo ko may dyan. Konting na music. Soko kumay. Masamawa mainland. Abet, maulwat, lukang parus yadi, Lien Kitti, serin kecikan. Kumain, pacoto kotsto yang nas. Panangan. Okay, ang sound kalam. Oh, kamang kasen. Hey, yare chief. Nas kibat. Kailangan ang kupramay. Ang sound yan. Chorus mo yan ang Lien ang bass. Pupusa. Step. Step, step. Kailangan ng most native. Anne, kautapan pe, lower back. Let me see you put up your hands in the air. Wave it to the left, to the right, like you don't care. Shake it, shake it for me, wanna take it for me. Let the get up, it's the middle of no control. Yan, Lisa Popa. Mina, Lindan, one. Okay, pupusang go. Box 8, go na. Kailangan na natin pawasa ang sawat box state. Kailangan ng parus yan. Ang sawat box state, Lien pawawa na bangkan sa kala. Kumain mo rin box state.
Chowakan ng Pok State, Mailan song. Sapol na Mailan song. Come on! Come on, span pita nan lang. Set. Hold it right. And sound left right. Pok State. Left, right. Okay. Kalangan. Ang sound kara-kara sa sili. Lien. Kapan naili? Kanaili. Okay, pilew. Pok State next, Pok State. Momau. Momau tolol. Kalangan, paros na bolog. Hansong Pok State, net, kalangan ng kupur paro. Kalangan ng Pok State. Kuyen Pachawan Walian Tilianan Pain o wiya at chungal sa karatang kay Rala apoy kita takwech akapre child ayay makaretas sa lukukap li korosan wen kuchi mailan ko ito child kaito koran sa waspa na tayaw tautana penantarwat cailan kalak di salpung
Kubra child kan and kaksantis sa namawang taran murikan. Kalangan. May kuburnak kawawa imo. Punanan pen kan sa kalar ni Leto. Metran Sound Folk State. Injan Mall color. Na Folk State. Music. Wayne Donte. Naler ng kapat. Kapaler Bill. Kalangan na mata Dona Betsy Wolfstay Sa minan kilakan Sa ngetsong mautotokan paratan Pauline Rosen Mau na Japan Der kasama nila Bill Dahil diyaman sa repenta Masangwan ang sawan Publikas Pilbakyang Kahalang Pinas Pauline Rosen Mau Leler ng kawan ng Tuan Paulo Mr. Gibson Santos ng mga Maurangos Lutan walakan Sa minan kilakan Sa ngetsong mautotokan paratan and San Salamang Miss Betsy Kano aki eu Kala brand sa'yo Sige San Sal Yawak Kadangan ng kupramay Kadangan ng kumain diyakan Pakos kasampal ki wadakan pi Oroson Mau Madam Ambassador, this song is a very important song. It talks about health, or it relates to the environment, climate change, keeping our areas clean. So you have
an actress from Park State who dances with this song. The singer passed away. His name is Gibson Santos. But this song is important because it talks about everything we need to keep in order to safeguard our health and environment. Ang isang mawat, lipugat pan kaim sakalar kalag, ap, mawa, imen pakar kita, tiket, medan pitak raffle, kana, yet nandaan, variant tiket, so tension, orata, are, may kupura, iban pakar kita nampat. Walu tuwaw, sero limaw, walu. Yay kami. What? Oh, yeah, okay. Walu tuwaw, sero limaw, walu. May break it pa wawa ko yan. Yaw, yay winero, kanaw. Walu tuwaw. Apa yo be? Kaya gitu. Kailangan payamati rakyat, kailangan ng Madam Secretary in Finance of the Sen, Rose Nakanaka, Usatar Tikitet, Tokeki, Tolori Hatli, Paros na pala. Na, Lien pa wawa karak kumay taula, kumain na kain sa kala. Inen kanak and Wayne Kitti, Lien Kitti, Rahnen. Zok ko kumain. Calm down. Kampa
Wasaki, Piron Kawawa. Soko puinin pawawa, kalangan ng kumay, Lien pawawa. Eo kapyung togo-togo quantity Emerson Periam ang sawas pilkotar ang sawat puyan kaksansan kalangan na kumay Lien pawawa ka na may lansaw and sansan me puin tuwaw me registerer when committee o puin taken pilopen te lukong koros when bilisan kila o register pueki kital bilban taw-tawla o kuyaki yaw puin and Lien Kitti tan kubran na nadak nan kanyay ang sawawan register ang sawat nan noset. Once again from TMS Production. This one is for them girls and them ladies who live behind. Because like Shay Williams, alongside Mr. Roar and Baby Taylor. So we gonna see it like this. Smiling, don't go quiet. Smoking and crying. Story was maybe I'll never know. She tried what's going on inside anymore. Yani kawawa. Waiting for somebody else to hold the place to see them anymore. She's shouting down there to go, smoking and crying. She don't have to go too far to figure out she's trying. There's a cigarette and make it there and she just lying to herself without getting mad. She's still trying. Nothing ever gonna change by the time made it to flying. Well, she's smoking and crying. Over in his old truck with a brand new coat. Lien pawawa ang sawat. Into the place. Ganakan DJ dan koy-koy. Welcome. Yo, aman na yaro. Sang Kitti, Kaminimin. Das porag sa Togokowa. Congratulations. Okay, Lien Kitti. Sokpo kutay. Smoking and crying. She don't have to go too far to figure out she's trying. Smoking and crying. Habiba, 2023. She's just lying Lien Paulo no. to herself without getting mad. She's still trying. Lien pawawa. Change by the time made it to Kagatayang flying. cocktail. Oh, she's smoking
show me what love is. Is this love when you for someone? You truly love with another man. Too much tears, too much beers. Come now. What is it for? Everything on my own as I truly sorry. Apa yang kau nak? Some fake lovers, you know my wanna soon they go lonely. They think you never see friendly. Don't hide yourself, what's it up with so you like my pretty lady? Shouting out and gone, smoking, crying. She don't have to go too far to figure out she's trying. There's a cigarette making better, she's just lying to herself without getting that she's still trying. Nothing's ever gonna change by the time it's fine. Oh, she's smoking, crying. She don't have to go too far to figure out she's lying. There's a cigarette making better, she's just lying to herself without getting that she's still trying. Lien kawawa, kadangan, pastel uniform ka, untuk buat uniform and Kitti. Lien Kitti. Oh, she's smoking, crying. Kailangan ako pramay. Nain ko ikam saklan, Queen and Lee. Maguyuya, aral cungan, sabon maral, teren. Program te kapakonan ranwat. Arre, ay saon kalwaye. Na, Ang tulang music, orang mal ang singeri. Asal ngelang mo, oy re elang utang, dia warna araw lang. Yang kita awe, ikaw matama di mong suro, di mong suro. kanan kumain. Sakto. Di mong suro, di mong suro. Yakalikan malugan mo rin, ebuklutangan malugan mo rin. Pamarang na tuwaragi. At saman lang naradis pangela, chabilel na pleda agu. Hindi awaro na araw-law. Iye, yang natiye ka awe, ikaw mong matamaan le. Di mong suro, di mong suro. Yang natiye ka awe, ikaw mong matamaan le. Di mong suro, di mong suro. Break it down. Jangan nandiyan kawawa ng kansa. Kala
Koros Ranwat Sanni Mensang Mengko Jalot to Marisa Was Mangalang Nurmiya Apusur Eugana Miya Oay Sawat Saidikan Patikat Pansapnan Hafiz Dan Uyawi Karena solar naman Kabubuktiyan Pasuan Tikit Apan Close Parin Bukwarta Uyawi Come down Dato Wintier Nantwe Lien Prawawa Hop Nantwe Lain ko, nasolar na dan, sumalan kit-kit. Yet, anahanap kit dan poy-poy-tan, karanyang ertan, close, lukuar pa kan, miyak. O, kaim sakna, kaitan, may taong Senator Mofik and Kak Uya Kapil ang Purisawas and Ranwat Kalangan Kalanganin kubrakan korusya iwewe kene kubrakan ngalalar Imen Committee o ya cungal kapeng lat kumai korusya dia kan olakan o koros me fatotoran wet kweki sapal mumail te amail cungal ujut tame uya uran wet se soto kasik me iban momo wet aputan se kapeng ke kweki se kamelele me toto koita ranmot o se kamelele me nantar koko to toto kan mausan tame miya se ucharkan se miya ranmot malgosun kubrala kweki at toto eki spin kweki eki short notice on atail got panaranat ap se kamelele me koita Ari atungal kapyung lat kalangan ng kupromain kalangan Taibat Miala lasin rafo and mesinin tay na miyo talagang point ticket ay sa water open traban close sinay sa ukits argitayin usalar lasin rafo Amo na Taiwan taula nantigitan kokono po yanat ni menuya at tumal kapil. Mele lang irelkan na usawas ni sent ni sapis ong tame taikot yon lalaran. FSM Development Bank, Congressman Quincy Lawrence, Congresswoman Merlina Pelo, Ambassador Madam Joe Cowley, Australia, Lugan Malap, Option Lugan Malap, Waliabakan and Isokonati, Waliabakan and Legislature and Wayne Kitti, P6AH, Kalangan ng Kubramail, Amay Parato o Patong Katranmot, Chris Johnson o Julia Nata ang sound system nagtayo tatawangki, Waliskan and Wayne Kitti, liakan korusya, kan titaitan lukan malapkan mayang patong katay ranwat, o Lien Wayne Kitti korusya, kalanganan kubramay. Kay bantaw langan ng rako,
saydun cha. We are not practical. Ama ini bintana nane. We are cuma kapung, acara cuma kapung komiti di koros. Kapung kuburan wasalap-alap sa uksanang nanala. O iray labalabakan mayang kajong child ranwat. Pwede aray kubur kalangan o men datoto o kajong tatok mag-child ranwat. O iray lakan me sang FSM, Secretary of Finance, Kaunan Legal Services, Social Services and FSM, Jackson Joseph, Norlene Oliver Roy, Yangokan, Sang Bombay State Hospital, Health, Talian Health, Yangaki FSM Development Bank, O Karuslan, me Tatchkiya Tatchkata Dongjai Ranwat, Actual Couple. Not my footage. Sinasal ko sa van maula. Ipindan nga ito kapag at komite kapag mga Lien ala. Inananip ko na nung relax. May kupuro. Ay din, ay sa kong maboy man ko. O natin niya, may pinpatuwa na niya po yan pin. Kapag misansan, ipilpang yaan komite kapag mga MC. Kailangan ng kubuha mo yung MC. O, nawalian o Kaunti Anthem, National Kitti Anthem. Anak music play yan sa what tigut we are not trying so na band. I-welcome na register lang pwede register ang Lien Wayne Kitti. At dahil coba na yogan mo yan so karon pwede pakairan tama pwede karano to sawasakan and sansal ang liyakan. Ang opera yang MC kwenta kayo gitu. Yes, konfaglanik may kachin kubura. Dan pilih pokarosen kat yang kacang. Kalangan kubura may. Solar tunit limi seliren aranasakan. So,
Kanangan. Ang sawat net kaim saklan turit dan dukwarta. O namba walu tuwaw sarap tayong isuryaw. Ang nasinin tayo mawya raffle gift na kisakas. Walu tuwaw sarap tayong isuryaw. Yay kami. Walu tuwaw sarap tayong isuryaw. Walu tuwaw sarap tayong isuryaw. Yay kami. Lihat tiket red paros tesota. Walu tuwaw sarap tayong isuryaw. Na, Tagadreo. Oh yeah, okay. Time. Answer. Walu tuwaw sarap tayong isuryaw. Yaw. Tiarap. Tiarap dan lima. Kilometer. Wait, Tiarap dan 5 kilometer. Wait. Kilometer. Okay. Ilaw yaman saklan. Winner. Wait. Yes. This concludes our program for today, Madam Ambassador. On behalf of the committee, we certainly, sincerely would like to thank you from the bottom of our hearts. Oh, Kitti, thank you so much. Okay, irailagan na pangatarap kak musmusukot. Music, wakana pumachbila sa Kerala. Na kuya-kuya koros na. Ariyak chay bantolar kakalat. Music nalaw. Nakakalat ang kalat.